Hello everyone, may guai na ta. Welcome suwe mi tung channel khou good layna. Ravguangc tung lat keng kathai na bam mai king lo na bam bai may guai na ta. Phun ku mai kama deu mi tung ai asai hai. Christian mai rena Tithes ti mi tung lam khou hai kama kathai zeu khou. Church kan sek rena mi tung luan khou overemphasize lena. Tithes ti magai to ithai nu magai ravguangc rena dandi ti puni de nang rena Tithes ti mga bam ti thai. Ravguangc rena nang tong kai khun khau ren raumei ti guang pane now mai ti pat pane kam lena nang niu hospital ta dam megan khau nang niu re ti lau mak mi tung Tithes ka guai ta khangsos ni mbu na nang niu tung sien ka guai ta aman me khau hai koma kai lau pane to na hai koma den ba mai kan sek na ye alang akhat da rena Tithes hai New Testament ko thu ti dam mak sinu thei to na ti pat mi tung lam khau Thiduk mga bambamay gansek mina ye. Asai hai Bible rina tabui sa chau tomitai aniu. Dui naka hekam zazaw khong. Details na thu ay mitung lam khao. Din nitung rap makhay kami chau teki. Aniu rina kaba thai lau nuk may tabui chau samita. Hekam asai hai zazaw khong thay. Tithes hai aniu rina tan guk mituang kagoy khotrina ru dam ta sa tungay 10 tithes na sa tungay. Kumna tabui khang Tithes hai aniu ti bam tuang Numbers 18 tuang 26 khao Deuteronomy 14:22 rina 23 khani Deuteronomy 14 tuang 28-29 khao kai megan khao to support the Levites and the priests rakai khao tan suba minun pangta kani tuang ministry ta kani tuang panti ta kani tuang kai khun ta support su khang to provide for feasts and celebrations before the Lord, to care for the poor, widows, and the orphans. Lungsi minunta, khatni sumai nunta, nruna nunta. Minun khang hai kumna support sumito ngay Tithes hai. Kumna Tithes hai ti magay to ithai Ravguangc rena nu magay lazan so paniday nang kai khao now may guang panithay Tithes tiyo na overemphasize Sulena bambamay kan sa na ye medyo diki sa hai din thalaw ni Ravguangc rena nang tung Tithes ta commandment sulena nang ti magay tanu magay to na khat na si so magay yes Old Testament gan khao zau kai pa gan khao nang niu tuang tan go me ka goi khao trena ru dam hi thu Ravguangc khang de laguang ni na thei akhang kat law ni na thei to na Ravguangc rena commandment suna de nei ko me chau diki Galatians chapter 3 tuang verse 13 ko da jaw kai mekan khao Ravguangc Krista rena aniuta siang ding ka guai ko rena redeem sulaw thai na sai Old Testament tuang law tuang kariek ladin ka guai ko rena aniuta redeem so palaw thai na kum sai next point giving in the New Testament ko thu akop mitong the khao ti da khang tha New Testament khao Tithes hai command so na ti samagai ti magai tu ithai nu makai tana so magai Old Testament khao command so me komna mi chon diki New Testament khao giving ti pat mitung lam khao pai na kha encourage way mi chon diki ti ni na khani kamai re ti ngam diu mitung lung khao ti khang encourage way mi zu hai ti tang magai thanu makai 10% ti tang magai thanu makai to na New Testament ko to so da makai mi ka ba thu the boy nang khang tan go mi tung lung kha ta nang rena church khang buizu phau hai neihlana raung da thun ku na nang tingam diu bo thau go mai gan sek rena 10% hai kamarin tan go mi tuang 10% ka ta neihlana ti padram we gan sek rena 10% thu ti pat nzana neihlana ti pat ngam mga bam we tigi kamay rin na 5% pel thu neihlana thun ku na tini na tipat bamnu ay so mi ko me gan khao akum ni tha Tithes hai ani rin na Ravguangc khang phongong me gan khao ani church khang ani rin na tipat mitong gan khao ani rin na neihlana tipat diu mai zu ta hai ko phongong khang ai not grudgingly or obligations or as a burden ti magai thanu makai sami thon amang mai podit suna ti mai tor amang mai Wizang kroy, giving is an act of worship. Ani rin na tipat na bambamay ni Ravguangc ta kalum na bambamay kum itong ay.
So giving should be done with faith, joy. Neihlana tipat bang hang kage na ye, lumei naina tipat bang kage na ye. Irina tipat na bambami hai Ravguangc day, kamei rina akhang pumtan tilautina, ningting tilautina, I karamnu na karamna, ningting tilau me pan kro I tan gong nu na tan gong mami tungai tuna. Hai kum na ani Ravguangc ta thuan ku mi tuang. Amgai tu tha acknowledge mi tuang. Nang hai atung source day tuna acknowledge mi tuang. Akhat day ani rina Ravguangc tithes amgai tu tha offering punggo mi tuang kagoi hai. Principles of New Testament giving. Give in proportions to your income. Give willingly and cheerfully. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Support the work of the church and those in it. Phum ling ta machuang lo me khaw. Khat ni Ravguangc tuang tan ta machuang lo mai support su lo me khaw. Aniu hai kum atipat na ba mami thongai. How should Christian approach tithing and giving today? Tithes ti na bamba mi hai salvation thana magai. Khani tithes ti mai hai aniu ta raw rina la lau khang ni rap magai. Christian mai ka goi ti hai. Tipat bitung lam khaw pai na kha encourage way ti ni na tipat khang. Nza mi tuang tan thi mi to mek nga tipat khang hai koma encourage way. Me chau diki the amount is not fixed. Hai zu ti tang ni na de. Hai zu ti magai thanu magai to mi tong fix hai magai. Giving is an act of worship. It should be done with a heart of gratitude and faith. Thuan ku mai nai na khani lum mai nai na hai ko mati pat khang. Komna James 1:5 ko same komna. Pabong me khaw ani ri tithes pungo ni me gan khaw. Offering ti ni me gan khaw. Hoi nai rai me hai. Pai na kha ga ye. Pabong mai asai hai tithes mi tong bu khaw mi tong hap tha khaw ai akup mi zu ti khona tu na. Ravguangc khaw ningting wisdom neihlana Ravguangc rena aniu lung khaw katsu lau lau mi tong zu tai ti khang kage na ye. Nang tong income ka guai khaw trina ru dam exact ti bam no way ru khosong hien na ni ti bam no way kharina ru khotrina ta mai na ni ti bam no way nang lung khaw raw rena katsu lau mi thai layna kani nang lung khaw neihlana ka zau na ti ni mai ka zau na tipat diu mi tung lung khata hai kuma ti khangai. New Testament khaw generosity ti ni na tipat me khota focus way. Neihlana tipat me khota focus way. Christians should give according to the ability with a cheerful heart and to support the work of the Lord. Ti magai tanu makai tana compulsion dara magai. Raw re ka haw mai. Me chau diki Ravguangc ta chahuang samai honor samai tuang lung ning nai na phongong mi tai raw ra ka haw way. Now nang rina tithes ti mi tung lon khaw Nzavna na ra me thei tanglum tanglai na tipat na ba mi tru nang khang sohiam nai ni tong magai. Nang re phongong ba mi tuang church khang thu geihmei la taw bam no way nang tung sien trina. Tiki nang khang thu geihmei la taw ni tong magai. Nang khang thu kana mai la taw ni tong magai. Bujang khoroi nang Ravguangc khang tipat me gan khaw tanglum tanglai na tipat bijang khoroi. Tan thi na tipat bijang khoroi. Nang rina ru dam hai Nzavna tanglum tanglai na tipat me sons ni. Kadam akhat na kha tini na thuan ku na neihlana tipa kamitre nang khang sohiam bu pani de. Na mitung tithes tung luan khaw gan sek roi na hai kama questions way iron na tithes ti ni ai te ki akai pui roi akai puri na nu magai. Tithes ti ai sai thai kalung pom thei lat ka gi thei tan sab mai pai na khanai mikum itung area khaw akup ni tha aniu hai mi hai realize so khang pai na kha thogai ka ge na ye sian hai nang tung na rap magai sian hai ka gan tung na rap magai ka nau tung na rap magai ona mi tung area khaw gananai me ti hai dong kai le na aju ti khona chau aju phau hai tinu puni chau tu mi tai calculate su palena chak pat lena Ravguangc ma khaw phongong lena bak mi Ravguangc mi zu hai anai rena tini thei na phongong lena church khaw offering puni tai puni phongong mi tai raw re ka hawe ram gai tu thai gananai mi tai dong kai lena hoi nine cham lena
มิตวง income มิตวงหับตาเขามิตวงบูเขานังด้วยนะมิจูไฮอันไหนขังที่เราไทยก็นะมิลุงเขาบุจูไฮตีเขาเนาะเจ้านักขังพงกงเขาเนาะเจ้าตัวนะเราของเขานิ่งติงในเลยนะเราเรื่องนี้ตรงลุงนิ่งเขากระจุเล่าไม่ไทยไลน์นะตีปัดไม่แต่เราเรื่องแค่เว้ยนั่นนังกายปุยรวยนังกายปุยนะตายสที่มิตวงล้วนเขาตีนี้มักงบะเมตัวไอ้ไทยตีตินะลัดไกนะบะเมตัวไอ้ไทยI advise เหล่านี้ suggest เหล่านี้ก็กันอาศัยข้างนั่งตรงตายสไตล์พงกงมักนะให้กุมนะบัมกันนักดูตัวนะให้กุมมา suggest นี้ลำทุนนารินะตายสตีบัมสนี่นะนังกายปูรวยนังกายปุยรวยนะตั้งลมตั้งลายนะอากายอกีไม่ตีปัดเลยนะรำอิตาตีนี้มักนะให้กุมมาตีปัดเหมือนกันเขานังตีนี้นะตีปัดบัมสนี่นังกานรวยนังนาวรวยจ้านะตีปัดบัมไม่เขาตัวนะสวยเหี่ยมสวยเทกไม่ไปนะขนาดนี้มีขังแต่สวงทุกกันอาศัยดิ่งเราละกีนังกายปุยเขานังกายปูเขาให้กุมนะตีนักเกียนแต่ตีตากงเลยนะปริแต่รัจุยนะราโลเลยนะ digest เรากงตุงลัดเลยนะติสูเราเลยนะให้กุมนะในลานะกันในจุนจับนะพงกงไม่เขาตัวเลยนะเรากงเลยนะเปลี่ยนไม่ยัยเรากงเลยนี่มีกุบมีตวง tithes มีกุบมีตวง offering แต่ลาเราไม่ตวงให้กุมมาใส่ให้กุมเดเราไม่ตวงเทมีกบาทูตายใช้ตีเรียวตัวนั้นสาตัวคิวหับมาไงไอ้10 tithes นั่นมาไง15 ทีเมกันไหน20% ทีเมกันไหน sometimes 50% นี่ทีเมกันไหนเด้ไม่เจ้าดิเกไอ้ compulsion ก็ตีตัวนั้นมาไงเรากุเรน่าอารมณ์เขากระจุเล่าไม่ไทยไลน์นะให้คำไอทีไอนั่นกันแสงเรน่า question สวยตายใช้ตัว Old Testament ตรง Law บังก็ได้เท่ New Testament ก็ตัวกระจาดำใครตัวนะสามน่ะไม่เจ้าดิเกอันนี้เรน่าOld Testament ก็จะเจ้าใครเหมือนกันเขาอับราฮัมเรน่าเมลคิซิเดกขัง Tithes ที่เอทั้งสายอับราฮัมเรน่าลงบ่มีตรงกันก็แต่เรากุเรน่า law ให้ตีเรามาไง Tithes ที่มาไงตัวไทยนุมาไง Tithes พงก็เงาตัวนั้นนี่ law ตีเรามาไง command สมาไงเราเรน่าไม่กบ้าตัวตะบุย Tithe is a biblical principleเรากวงเรน่าอันนี้ขังตีเราไม่ตรงได้ตัวน่ะ acknowledge สมัย honor สมัยตัว response อาคาได้มิจังเรน่า it is wise to bring tithes and offerings to the Lord รักายเขาอันนี้ tithes บัมกันไว้ offering บัมไว้ any เรากวงขังนี่พงกวงไม่หายไปนะคะกายไม่ตรงไง Bible encourage ไว้คันนี้ benefits ไปนะคะนายไม่เจ้าดิกีcommandment รับมาไงในลานะที่นี่นะทวนกูนะที่ปัดไม่ตา Bible นะ encourage สวย